akka dambalii galaanatti galma guunee marti kenna afaan ingilizii yogguu akkanatti baran ijoolleen teenna warri as jirtan maatiin as jirtan ijoolleen har'a eebbifaman kun isin shukrii galata rabbii keessanii galchuu qabdan maaliif waajjira poolisiitti isin waan gannaanitti isin waan bakka faayidaa nuti isin waan ta'amine kennaan ijoolleen teenna bakka faayidaa hatteetiin isin waan eebbifamaa jirta akkanatti jechuudha barsiisaan Abdulaziz Yaasin YouTube yoo seetan social media yoo seetan inni argatan social media irratti aku English with Oromic kan jedhu yoo seetan mana keessatti ta'anii baratan mana barumsaa balaa fuuldura yoo dhuftan inni argatan abbaan mana barumsaa kanaa immoo abbaan nama kanaa mootu France Beacon School of American English. Hundeen isa waan ta'eef borumoo galma kanaa ol galmi amma kun akkan jiru kun galgala yoo rabbiin kadhate rabbi maal dadhabame achuma haa bal'isu akka asfaaltiitti borachi walagarraa galatooma walfaadha. Graduation is a big day for graduates, for the family, and for teachers. Excuse me, may I ask you something, please? Sure. How do you express your teacher, or this was your teacher for you? Actually, I don't have a word to express about my teacher really. Even this precious time is not enough for me to express about him. But really, my English teacher is a very skillful person, and everybody in my class fond of him. He takes the class in a funny and interesting way. We love English a lot. He encouraged all of us to speak in English. Only because of him, we understood the beauty of this wonderful language. Most of the students under his coaching are proficient in speaking English, including me. Did you remember the kid that my English said? Of course, I remember it. Just how do I forget it? My English teacher always said this quote: life is a lesson and a success is depending on how we learn it. This is really my favorite cue, by the way. Sorry once, mr.abdulaziz mostly sign, no pain, No gain. no pain, no gain. Namni charrai, namni ni faayne, bu'aa hin argu. Ifaajuu qabdan, carraaquu qabdan. Al takkarra deebi'aati, barsiisaa Abdulaziz, barsiisaa Yaasin Imaamu, Anas Jibril, Riduwaan Jamaal, irra deebi'aati hara kana kennaa argana. Waa'ee barsiisaa Yaasin, barsiisaa Abdulaziz, ilmi namaa osoo waan jaraa dubbatu baate, rabbi qooti haa dubbatu. Fileedhaa kennaafi. Very thoughtful person, my English teacher and mentor, who has shaped many students of my school. I'm able to understand how my teacher can change your students. We have always enjoyed his class because he takes us through special communication seasons. He takes us through special communication season to improve our language skill. His grammar and vocabulary seasons are so helpful, and because of his additional efforts, we are found out from students of other schools. I would definitely bear his mark behind my success in every stage of my life, since he is the one who improved my communication, which boosted up my confidence level. Please, let's give a big round of applause for our teacher, Mr. Abdulaziz. Clap for him, guys. Barsiisaa Abdulaziz Yaasin. Namilee raakannaa fi adda gardeebi'a. Not only me, everybody in my class admire him because he has never been bad on us. On this situation, I want to thank my teacher and I wish him a good luck everywhere he goes, everywhere he comes. And now, guys, without wasting much of your precious time, let's move to the next program. So our next program is Welcome to Reading in a Different Language Bible School's American students, aiming to express their own feeling about different language. Please let's give a warm welcome to these superstar students. Marrega, Barattoonni akka School of American English, isinunda keessaniifuu afaan garaagaraatiin anaa dhufsini jechuu barbaadanii afaan jalqabaa kan ta'u afaan
Ingiliffaa ti. Mee barattoota kana amilee naasimadhaani gara waltajjii. Amilee naasimadhaani. Amilee ni jiru barattoota na. Ana haadhuuf jechuu barbaadan. Ana haadhuuf baga dhuftan. Amilee ni jiru. Amilee ni jiru. I'm gonna be for yourself, you guys. Finally, let's take him. Go. Amilee ni jiru. Amilee ni jiru. Mee amilee barataan hin dhufu. Ani hin dhufu jedha. Amilee ni jedha. Amilee ni jedha. Please everyone. Please one more again. Please one more again. Guests, our excellency, our students, parents, and our beloved students graduating from school. Dear distinguished companion who are participating on this wonderful occasion, coming from different places, respecting our invitation. Before all, I would like to thank Almighty God, the Most High, hearted and the Father of all wisdom and knowledge, for reaching us this wonderful event. Congratulations to us and congratulations to you all. In our moral world, language is the key to success, the most crucial to the means of communication to mankind. Today, our school has prepared this graduation ceremony to celebrate our student graduation day. After their achievement of one of our school intended goal, which is prepared up with essential skills and English language proficiency. Here, where distinguished guests are present. Pleasure to see you. Lastly, we convey our deepest happiness and admiration for your presence, and we ask for your warmest morals and attention till the end of our program. Once again, congratulations. Thank you so much. Thank you so much. It's just so good to be home. Lost in the dark, but Mare, Afaan itaan, Afaan Arabaa di barattoota akka School of American English. Ana haadhuuf isin jechuu barbaade. Amilee laa kennaa fi Afaan Arabaa. Arabic language. In Oromic, please let's give a warm welcome to them. Amilee ni jiru. Amilee ni jiru maali nagama. Amilee ni jiru. Galatama. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبياكم وابقاكم نورا للامه واحياكم وحيا الحياه منكم وجوه. اذا انجلس تضيء ضياء الصبح والليل واخره. هذا اليوم يوم مبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أصحاب فضيلة الأحباب طلاب مدرسة أفو، أولياء والطلبة، شيوخ المدينة، ضيوفنا الكرام من المدن والإرياف. قبل كل شيء أقول لكم هنيئا لكم على حضوركم المجيد، وبشرى لكم ولجميع الحاضرين القادمين من أماكن متفرقة. أيها العلماء والطلاب الكرماء، أيها الطالب الأعزاء، أيها الطالبة الأعزاء، أيها الحضور يا ضيوفنا الكرماء، يا أباء الطالب والطالبات، يا أم الطالب والطالبات، قبل كل شيء أود أن أحمد إليكم الذي بلغنا هذا اليوم المبارك.
إخوتي وأخواتي المشاهدين وضيوفنا الكرام، آباء الأولاد والبنات في هذه الحفلة المباركة، أقدم لكم الشكر على حسن قدومكم وإجاباتكم لدعواتنا. لكم الحب والوفاء وبأرق كلمات الشكر والثناء من قلوبنا بعدد قطرات الأمطار. أنتم جميعا تستحقون الشكر والثناء، ولولاكم لم تكن مؤسساتنا لتصل إلى أفضل المراتب، ولولا جهودكم لما كان للنجاح وصول ولما تحققت الأهداف. أيها الحضور، كما تعلمون أن لغة في هذه العالم حقا له اتفاق والتفاهم الشرعية بأجمالها مفاسد اللغة اليدرية التي تعلم في هذه الأسر محاضرا طالب البلد والوفاء كلها، وهذا فإن مدرسته فيوتشر جنريشن هوب سكول اليدرية قد نفذت لها جهدها ولعبت دورا كبيرا في مدرسة البناء والبنات هذه اللغة. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبواكم مساكين طيبات تحية من تبواه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you so much, guys. Thanks a lot. Galatoma sija chumar bandar debuda. Marre afaan itti aane isinii dhiyaatu afaan mee maali jettanii yaaddu? Afaan Hindiiti. Amilee kennaa barataa kana. Our next opening line is English. Please let's give a warm welcome to this first time students. Amileen hin jiru marre al takka amilee shabnaa godhaaf hime afaan Hindi. आपके आदरणीय और विशिष्ट अतिथि महाम हम हमारे छात्र पिता, आज हमारे स्कूल से एक स्कूल ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश हो रही है। साथ ही जो हमारा क्या जमान करती है अलग अलग जागी है और प्रोग्राम पागले रही है। सबसे पहले मैं उन्हें सबसे दयालु और सभी ज्ञाना और ज्ञान ठीक था सर्वजन ईमान अल्लाह को देना चाहता हूँ कि सभी सभी को हमारे में बताए आप सभी को बताए। हमारे आधुनिक महिम भाषा एक बार फिर से बारे रहता हूँ ये नया बात। مسكتلي برتينت بوش مرابطة جدو ولا كفت بسالي إيرو جكسي كو كنابينا مسكتلي كبينة كيني بركو يا رب يا مايرو يمكن يسوق سيوفاق فايتين وفاق فاينا. أما كلام الكفاه كل مكيني كفاه انقارو كوب داكين يسوق بركو English abad sak suga yang bateni puta amare ke bata bisile ke binele ke tumka do koisa ubati ma bicha ka ba kare ke tima يلا برنامج اخوان النيلو subtana maskadaru sine senne
مرتدى شرفت لي إيجو كرامة لي وناقة أرضينا والدين فينا إيجو أرضينا أنت على هي كالنجبنتا كالنجبنيسا ما أنت تبسجين أصحابك هذيك يقصد شيء حفلتني عجيبك وملك ندوات كذا يمين النقع واحترامين مرتدى يدا مركلا وهربان ينال أمهات إليو إلها ويجيبون هريستا بلن أبن كلبي قواناكسا نحسده وينوقح سأليو لما نادوين كاجيب كوانو يدي محدل إني هذا ما دين نادون كاسرقا أفكوا أفرحك وشوانا قفكا وحكمكم وحين سنيلكم ولا حريرو دفكا إلا ما أنت تسكوكي إنه وحاول دياري أبدا كاللين جبينتا أحشوكو تبادقو مالين تحكا اللين جبينتا وأنا محسنتهين Check, mic on. Udah minta fikir kali haswai insyaallah shogannya mabisi hashagari milanya. Work is on. Go with the
Wanni isaan amma afaan Arabiitiin haasa'u waan gaariidha hamilee kennaafi. Kanuma wanni biraatti akkan jiran sagaleen isinis irraa jeetarri ka'ee jira. Wanni marti haga barbaadde waliin turra yaadda'idha. Ifaan dhuftee baddee amma booreera rakkoo qabu jeetara qabna waan ta'eef galatooma. Marre ammas Marre sagantaan akkuma itti jira sagantaan itti aanee isinii dhiyaatu afaan hararii hamilee naa kennaafi. Hamilee hararii. زتقدركم والدات لا يا طيب زتفركم مدراتشوان نقداي زنا عزكم ثم مدرسة زنا ذات الفيزاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لقد تأمين ترى الله ومبالي هوج مولي أبورا ديكو نقدا زنا إنتكم همبالي أمام بديشكم همبالي تسبايكم همبالي تسباينان الهونا هي جيت في لوكا كنت شيء منتا لوكا تراودان إنتنتا هوج موي أكو سكول أوف أمريكان إنجليش مدرسة هذا هم موي شالي أحدونتا أحدو ذكارة الميدان إنجليش لوكا بيس الإمد دينارا لكن إفت مدة بيت الميدان والداتو ستلاي تالوكا تايبك ألم نسبر أي شيء إيلا دينا أكزومي لا وارا زينتي هلا دي كيسك أمو قلبي بي الناس فاتوك نكت نفيرا كنا أكزوم أمبيلي أمام بديشكم Marre amma sagantaan akkuma itti jira afaan itti aanee isinii dhiyaatu afaan Sidaamaa. Hamilee naa kennaafi Sidaamaa. Barattoota Battilaa Marasaanoo Tamaarii Xinnaa School of America. Edda British language. Attoonni keerraa wasinaa qotee maseentinoon washintinoon dhaafooree wantinoon hawaallee hawaannee kimitaan alirita. Maqaannee gonootee inni hawaamanka. Konnee barraa inni shoon hawaallee agaritinoonni hawaallee agaritinoonni. Kindaranno keeshaa bisonon naawwatanaa ni waa gola lamaan niin keleelanoo keeshaa kindarayaati taanoo biroo kolfeenni hawaallee agaritinoonni hawaallee Thank you so much, guys. And now the next opening language is. This one. Marre rigaa dubbachuudhaaf naannoon ijoolleen kungaltu naannoo zeebalaa ta'uu dogongorina. Zeebala kana. Marre afaan itti aanee isinii dhiyaatu ammas kama naannawa Itoophiyaa keessa jirra. Kan itti aanee isinii dhiyaatu walaayittaadha. Hamilee naa kenname.
Bunchatra Yedosutra. Aku timurti kita ni tamari tu suasa tu. Bunchatra imati tu koirati ni teruta iratit. Idra also galatini hashusa. Mena denta bunchiri betaragi sho hashu aise. Te aku timurti kita. Ay gidi ko ka sinta te tamare to kalam le de huwa bedel de ho. Idra ni sho jisi agalateta. Usta, हमारे तो सोचते हैं बगैर को रेजरी शोरे जनता इसके ऊपर तुमको तनाव जनाव तीन तनाव कोशिश Afaanonni ammaan dhiyaataaran afaanuma naannawa Itoophiyaa keessa jiranidha. Ka Jarmanii miti, ka Ingilizii miti, ka Faransaay miti, ka naannawa Itoophiyaa keessa argamu. Maali akkumatti jira keettaanu afaan Guraagee. Dibne deche kongko huluk kisen kongko ek babot kisen aujite antinur tigara aku English. Gurzat lapto tadi hone English tamaricho yahmur nabar. Bafaye kusho auje yagarnib sab tamarine kuham na gude Bara bubi yahmari huluk kiska karasan iska madarasha adi dilena tagabas kuman. Unum berigame abe gasfalo abe gasfalo. Uhamra jerajiran, baga gamatan, baga duftan, baga ugarra jedar, kamilana kena galta. Mare, afaanonni ni kena akkuma itti wajira, afaan itane itti sininiatu, afaan alama. Alama. Amina dijiru, amina kumai. Daiyo mala. Bere bere aku lishamin Ingilizko Ingiliznya aferti. Rozanu nama sasin angkela ko rozan ananut. Difati ka dor lolare ko beti sabatashi yei ina. Aku roshamin ka bari la duri ko washi rozanut afela koli ta tin daga. Rozanut ala galat lo mati anu ma wakti shibati intarangina asinan daga. Bagi na bari lishame yulaitam.
galatoma afaan itti adees miliyaatu afaan Tigraa amina lagana Tigraa لتخبركم نتفوتكم نعم School of American English Temple تمهاريه والهادنا تقاوازي انقرا በቀደመኝ ሁሉ ለሳያባሰብ ንጎና አምላክና ናመስ እንኳን እዚህ ጥቡቅ ማለት ያውጣኩ መብሰና ነው ዋንፎቲ School of American and British English Language تمهاريه والهادنا تقاوازي انقرا نعيد فانتي مالتي School of American English Temple بيترايو بإنجليزية قنقا ناس تمهارنا تمهاريه بممراض تخبركم تمهارنا والهادنا بسهار دخمة ትረሉ በመኳን እንኳን ደስ በለና ናኩ ትምህርት ቤት ዝላ ጸሉ ተማሪው በቋንቋና ነህይወትና ጥንካሬ እንብቃና ናመስግና ዜጉታት ከመኳኑ ከምን ጊዜው ብላሊ ጥንካሬ ኮይኑ ይሰራይሉ ይገን በስተመጨረሻ ተማሪና እንዲሁ ወልሃዲና ዝናስተላልፍ መልእክቴና ታዲያ ተማሪና ምስአሮና ውጤቶም ዝኮነ ፈሊጦም ሌሊ በመድራክ ንበለስ ምላለ ነበርኩም ናበልና ከላይ ወልሃዲና ዳሩና ፈለው ኩለታ እገዛና ትትትሪና ለበለስ አጠንክሩም ቀጽሉ እንበል እንኳን ጻፉ እንኳን ጻና galatoma amina nagina bidega amana yalla ko tsala kaniti ale isiniya to afaan isinii himbe denjede kyanu afaan amarifate arifa amina nagina be afaan amarifa amina jimare amina baji የበላይ ልጅ ነኝ የተዛሰከለ የስመጥሩ ቆራጭ ይሰለፍና ፈረስ ከግረኛ እኔ ነኛለሁ ይሞክረኛል የተከበራችሁና የተዋደዳችሁ ቤተሰቦች፣ አስተማሪዎች፣ ተማሪዎችና ተጋባዥ እንግዶች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ ክብራትና ክብራን በቅድሚያ የሁሉ እውቀት ባለቤት የሆነውን አምላካችንን በማመስገን እንኳን ለዚህ ልዩ ቀን አደረሰን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። እነሆ የዛሬዋ ቀን የአቡ ትምህርት ቤት ራዕዩን በእንግሊዝ ቋንቋ ያስተማራቸውን ተማሪዎች በማስመረቅ እውን ያደረገበትና ተማሪዎችና ወላጆቻቸውን የጥረታችሁ ትሩፋት ጎልቶ የታየበት በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ እያል የአቡ ትምህርት ቤት አሁንም ሆነ ለወደፊት ተማሪዎቹን በቋንቋና የህይወት ክህሎታቸው የበቁና አስመሳኝ ዜጎች እንዲሆኑ ከምን ጊዜውም በላይ ጠንክሮ እየሰራ ይገኛል። በአሁኑ ዓለም ቋንቋ ለስኬት ቁልፍና በጣም ወሳኝ መሳሪያ ቋንቋ ሁሉ ነገር ነው። ቋንቋ የመገናኛ ዘዴ ነው። ይህንን በማስመልከት አኩ ስኩል ኦፍ አሜሪካን ብሪቲሽ እንግሊሽ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ሲያስተምሩ የነበሩ ተማሪዎች በማስመረቅ ላይ ይገኛል። ስለዚህ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከእኛ ጋር እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በድጋሜ እንኳን ያደረሳችሁ እንኳን galatoma afaan itti aanee isiniliyaat afaan isin jaalatan afaan isin fayyadamtan maal jettanii galatoma afaan oromoo injiru amilee jeffaanti afaan oromoo afaan saba bal'aa afaan
Afaan saba bal'aa, afaan Oromoo. Ashamaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota barattoota mana barumsaa kun School of American and English British maatiin barattootaa fi manguddaan akkasumas keessummoonni iddoo garaagaraa irraa fe'amtanii asitti argamtan hunda dura baga gammaddan baga gammanne. addunyaa kana keessatti afaan furtuu waa hundaati. Afaan meeshaa walii galteef biyya kanaas manni barumsaa kun School of American and English British mul'ata isaanii barumsuu keessaa tokko kan ta'e barattoota afaan Ingiliffaatiin barsiisaa ture. Akka ogummaa gahaa gonfachiisuun iddoo maatiin barattootaa fi keessummoonni argamanitti eebbisiisuuf qophii hundaa xumuree jira. isinis akkanuma qophii kennaa turtii qaba qalbii qabannu waliin turaa isiniin jecha Ammas irra deebi'ee baga gammaddan baga gammanne. Afaanonni asiin dhiyaatan qabiyyee keessaa ta'uu isaa dursee isin beeksiseera. Afaan Amaaraa dhiyaate, afaan Ingiliffaa dhiyaate, Sidaamaan dhiyaate, Gaambeellaan dhiyaate, afaan Amaaraa, Ingiliffa fi kan kana fakkaatan. Hundinii waan biraa jedhaa jiran baga gammaddan baga guyyaa kana rabbiin isin ga'e baga wal